Elage Amadou Wuri Diallo mi salmini on. On jarama mi salmitike mi landosiɗon e jaam. En anday ko ɓooya ko hombo lontoto Antonio Guterres e hoore nde fedde adunaru o ni ɓe townuɓe hondu walla candidaɓe ko ɓe nayo kono ɗo yen ar e maɓɓe mi humpa yon andini en ko honno ngo suɓo waɗirte ko honno ɗe wote feƴƴirta. No wa escalier ko escalier ji tati rewete muɗum fi en heɓu secrétaire général lantotoɗo Gutierrez. Go'o on titowna hondu wayna miɗo faala o heɓa leyɗe bambanɗe mo candidature makko naɓe Nations Unies. Ɗiɗi conseil sécurité on mottodira ɓe ndaara binnama townuɓe hondu ɓen fof ko hombo haanide muɗum e hara critére ji ɗin gandal faamuye andede ɗo wani ɗon noon conseil sécurité ko leyɗe 15 won toon ɗen leyɗe 15 ɗon ko ɗe jowi ko ɓen woni les membres permanent Russie no ɗon, Chine no ɗon, États-Unis no ɗon, France no ɗon, Grande-Bretagne no ɗon. ɓen ɗon fof no wawi innude mi sali oɗo wonata candidat o miɗo bambani ɓeɗo. Awa hikkiɗon noon kadi ko innete kon membre non permanent ɓen ɗon ko leyɗe addataɓe ɓe timmintino leyɗe 15 ɗen ɓen ɗon ko wotoɓe. Ko honno noon ɗon feƴƴirte ko fanɗi o ko fanɗi ko yimɓe jeenayo e nder 15 ɓen innumodi oɗo meɗen gomɗini oɗo meɗen miiji si oɗo ƴettama o wawai wadde golle men ɗen. Ɗum ɗon ko escalier ɗiɗaɓo on noon. Donc si woni ɗon ɓen ɗon haldi fotti enen jikkinori oɗo yaha noon ko assemblée générale. Si ɓe yehi ko assemblée générale iɗon andi ɗon ko leyɗe 193 won ɗon. ɗon ko woote ko torete ɗon noon heɓowo on ko ɓe o heɓa majorité. Ka fewndiɗen hande ɗo ɓe woodi ɓe nayo ɓeɗo nini ko e taɓal hongal ɓe fewndi hande. Awa ɗo ko ka escalier ɗiɗaɓo ɓe woni ko ɗon woni tigi golle ɓurɗe sattude ɗen. ɓen ɗon nayo kala pelle ko candidat ɓe keluɓe. ɓa sa ñetti Bachelet woni président o laamike mojoɓe ɗiɗi jane ka Nations Unies woni femme droit de l'homme. Hiɗen andi grossis fewndo ko kanko halfina bange ko woni fof e nder ɓiyatomi fewndo o laggeero woni fewndo ɗo eɗa andi pelle gite fof no e ɗum ɗon si tawi woni kanko mo dari laamagol aray ko candidat jo kelluɗo. Michel Bachelet ko candidat jo kelluɗo. Rebecca ko candidat jo kelluɗo. Si woni ko tour hay si tawi ɗum windaka enen africain heeɓino déjà secrétaire ɓe général ɓe ɗiɗo. Amérique du Sud ko goto heeɓi. Allah waɗi noon ɗo joni ko candidat ɓe wonɓe nayo ɓen ɗo ko tato ko Amérique latine goto ko Afrique. Andi ɗon no satti. Ɗiɗi suddiɓe ɗiɗo no nder ton. Andi politique on o genre ɗon kadi koko sattenoyta en won ton. Makki si o heɓali membre permanent jo bambanamo awƴida e fe makko murandum arayno satti. E yiyande moɗon ɓeɗo o nayo kala ko hombo e maɓɓe ɓuri jogade fartange laatagol hoorejo ngal dental adunaru oni. No metti fi ka inna ko oɗo kono ɗiɗo no ɗon min ɗon ɓernde an no ɗeƴƴi e ɓen ɗon ɗiɗo. Grossi imo anda imo nabide puissance ji mawɗi ɗin. États-Unis e binnama jogiiɓe ɗe pinkañe hulɓiniɗe imo nabide e maɓɓe. Michel Bachelet ko candidat jo kelɗuɗo. C'est vrai, elle est un peu marquée à gauche par Chili, kono position ji ɗi o laami ɗin ka Nations Unies guerre sonna ɗin guerre droit de l'homme ko woni kon présidente leydi kelɗundi ɗum ɗon kadi no en sa faveur. Ko hakkunde Rebecca e makki ɓen ɗon haray ɓurata loɓude seeɗa. Makki ko ɓuri sattude ɗon e maapinde noon kadi no waawi ɓeynde hay no hersini ko tawi kon Sénégal bambaali mo. On holli Macky Sall himo jogiti ayibeji ko tawata kon Sénégal bambaari mo. ɗen andi kadi ŋiñoje mawɗe waɗanoma e hoore makko sa hande mo laami sabu fitinaji wannoɗi ha yimɓe maayi. Kono noon Macky Sall kadi laatike hoorejo leydi duuɓi 12 o laatno kadi on saaha hoorejo dental Afrique. ɗen andi mo naɓidi kadi e hooreɓe leyɗe towɗe tentuɗe wanowa Vladimir Poutine, wanowa hoorejo kadi France Emmanuel Macron, hay kanko e Donald Trump ŋakkere walla ayibe wonari hakkunde maɓɓe. ɗum ɗo wawata sabade wooda bambuɓe mo? No wawi ko min hara ko min Amadouri Landa joni mi munnoto mi ƴetta Makki fiyondu ko neɗɗo meɗen mi yii ko golli kon e leydi makko nde nder duuɓi 12 hitande nde wonden hoore dental Afrique
o huɓilino piiji buyi. Donc ko hombo laamu to fitina ron ka wonde e nder leydi makko on alaa. Iɗen suti fewnɗo Amérique ko honno ɓe fewndori, iɗen suti France ko honno ɓe fewndori, iɗen suti leyɗe Afrique buyi ko honno ɓe fewndori. Alaa ka ronkata yimɓe tuukun e ko goɗɗo laami. Kono hoyɗaande ko politique. Mo ɓe faala yaltinde lo'ere mum woɓɓe waawa yaltinde. Kono noon mi hooɗaaki o waɗi o haɗata candidature makko oron ka feƴƴude. Elage Amadou Diallo mi yetti on sanne, on jaarama. Awa albarka mum on jaarama onon kadi.